megalayapost.news. Bunteli kisnong bat kilong yang kilasak tajur nak jingsle bahap apo ke Bharat Chandra Nagar Blok Hakathain South Tripura jong ke Belnia subdivision. Kabrina ka daw jingsle ke belakta nak jingdap kawa muhuri baka jingsle ke letap lut ya bunteli kiyeng bat jakarep kinorem. Kane ka jingsakta ka jingsle ke de namar ka jingjur slap hakine kidet singi hadu bala nisle ya kawa muhuri bat ka jingsle ke letap ru ya kiyeng kisem bat jakarep. Halor ka naging sakta kisnong berkilonging nakajing ka chairperson ke Bharat Chandra Nagar Panchayat Samiti ka Putul Pal Biswas Ringkat ke besar naga blok kilalik benjurip haksin ar hagite ki jaka basya tajur habak keren sikilat patah kubor katege chairperson gelong bahaga naging lejurip lalap bajan man lagi kisnong kila sakta haga naging bat kelong bejing nong bakrau kamtam ke SC Nagar bat kasukan Nagar ilasya tajur hak naging naga naging ke belakta naging ke wa muhri kalawan ra ke jingjot bagi jingdo nong ke bakrau bat kumba arput li kelong ying kila claiming kemsem bat kilahab bansa hak jaka bel konkret dak blok tong ketiga chairperson. Bilonia says. megalayapost.news.